Egun on denoi, vamos a dar comienzo a la comisión. En el primer punto, comparecencia a petición de la comisión para valorar los resultados de la convocatoria de la OPE 2018 a enseñanza secundaria y formación profesional. Vamos a dar la bienvenida a la consejera y a todo su equipo. Y tiene la palabra el señor Martínez. Eskerrik asko, presidenta, eta, egun on guzti, eta batez ere Uriarte Andereari eta berarekin etorri den taldeari. De forma muy breve, el 27 de febrero se publicó la convocatoria que era para el cuerpo de profesores y profesoras de secundaria y profesoras y profesores técnicos de formación profesional de Euskadi, así como para la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios y funcionarios de carrera de ambos cuerpos. Se hizo el examen en el BEC y 21 y 23 de junio y en julio se publican los resultados. En esa primera valoración que se hizo en sus propias palabras, se mostraba cierta sorpresa, ¿no?, con los resultados. Hemos hecho un trabajo, ¿no?, de pedir información que ha sido respondida por parte del gobierno. Es pública esa respuesta. Y hay varias conclusiones. Voy a ser breve porque creo que esta comparecencia es para conocer la propia valoración del gobierno y sobre todo de esta valoración poder avanzar hacia mejoras en este tema. Se observan suspensos llamativos, por ejemplo, en el tema de matemáticas, o que se hayan quedado sin cubrir una de cada cuatro plazas de las 1.511 ofertadas en todas las especialidades. Esto hace, por una parte, que hay unas 300 personas docentes que seguirán sin estabilidad, y hay datos con los que podemos trabajar de esa respuesta y de los que ahora espero que nos dé cuenta, ¿no? Hay, más allá de la valoración que hizo usted y que la valoración que hizo el Elkarrekin Podemos en su momento, hay varios sindicatos que han expresado su opinión acerca de estos resultados. ELA exigía una investigación que corrigiera las posibles deficiencias. Steilas opinaba que el proceso de oposición, el proceso en sí, no aprobaba. Comisiones Irakaskuntza también mostró su malestar y su preocupación. LABek ere uste zuen eredu aldaketa berrezkoa zela. Adibidez, sindikatuetik kanpo, Euskadiko ordezkoen plataformaren aburuz sistema iluna da. Baita ere, Eskola Kontseiluak eskatu du oposizio sistema aldatzea eta, momentu honetan, gaurko egunean, agerraldi honekin, era gainera, aztertzaile eta ere proposatzaile batean, jakin nahi dugu, ze valorazio egiten du hezkuntza saila. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zaton jauna, Garamendi eta Uriarte Andereak zuria da hitza. Egunon batzorde buru anderea, batzorkideok. Gaur, hemen nerekin daude Olatz Garamendi, administrazio eta zerbitzuen sailburuordea, eta Jon Agirre, langileen kudeaketarako zuzendaria. Elkarrekin Podemosek agerraldia eskatu zuen 2018ko lan eskaintza publikoren emaitzen inguruko gure balorazioa ezagutzeko, bigarren hezkuntzako irakasleen eta lanbide heziketako irakasleen teknikoen kidegoetara sartzeko hautaketa prozesuena hain zuzen ere. Hori horrela, atseginez, aurkezten naiz, hemen, zuekin guztiokin partekatzeko bai emaitzak eta bai gure balorazio eta gogoetak ere. Egoera bere testu inguruan jarriz hasiko naiz. Gure konpromisoa lan eskaintza publikoen deialdiekin hainbatean adierazi dugun bezala, zalantzagabekoa da. Konbentzituta baikaude, hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko egin dezakegun apostu eraginkorrenetakoa dela. Irakasle honenak nahi ditugu gure ikasleentzat, irakasle aldunduak, kompetenteak, konprometituak eta prestigiatuak, heziketa bikain baten oinarri eta giltzarri. Aldi berean, lan eskaintza publikoen bitartez, hezkuntza sailak balio erantzi handiko enplegu publikoa sortu eta sustatu nahi du. Irakaskuntzako 100 langileri aukera apartak eskainiz, maila pertsonalean zein familia mailan. Zentzu honetan, gogoratuko duzuenez, gaur aztertzen ari garen lan eskaintza publiko hau 2017an egindekoari bateratzen zaio. Zeinetan maisterintzako 740 lanpostu deitu ziren. Aldi berean, aurreko legegintzaldian hau ere
eta estatuko administrazioak ezarritako erreposizio tasen mugapean beste bi LP izan genituen. Bata 2015ean maisu maistrentzako 275 lanpostukoa, eta bestea 2016ean bigarren hezkuntzako 577 lanpostukoa. Pentsatu eta jarduteko modu honi eutziz, gehiengo sindikalarekin maiatzean izenpetutako akordioak zera jasotzen du hitzez hitz. Hezkuntza sailak bere egiten du behin-behinekotasuna ahal den guztia jaistearen helburua. Behin-behinekotasuna jetzi eta hezkuntza sistemari egonkortasun handiago emateko neurri eraginkorra delakoan, Hezkuntza sailak 2017-2020 legegintzaldian eta irakasleen kidegoetan gutxienez 5.000 lanpostuko lan eskaintza publikoak egiteko konpromisoa saldu du, ahalik eta lanpostu gehienak deitzeko helburuari eutziz. Konpromiso horri eutziz, beraz, aurtengo lan eskaintza publikoan 1.511 lanpostu eskaini dira. Bigarren hezkuntzako irakasleen eta lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko. Zehazki, 1.337 bigarren hezkuntzakoak eta 174 lanbide heziketako teknikoak. Hautatzeko prozesuaren proben inguruko xehetasun guztiak prozesua bera deitzen duen otsailaren 26ko aginduak jasotzen ditu. Hura argitaratu ondoren eta deialdian bertan adierazten den bezala, Hezkuntza sailak eskaerak aurkezteko epea ireki zuen, eta hartara egutegiari hasiera eman zion ondorengo faseak biltzen dituena. Eskaerak betetzeko epea otsailaren 28tik martxoaren 19ra. Programazio didaktikoa aurkezteko epea maiatzaren 2tik 14ra. Merezimenduak aurkezteko maiatzaren 2tik 14ra. Eta lehen probak ekainaren 21ean eta 23ean. Deialdi horren arabera, oposizioaldiak 2 proba izango zituen eta horietarako bakoitza 2 zatitan egituratu zen. Proba bakoitza kanporatzaile izan zen. Lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegorako lehen proba ekainaren 21ean burutu zen, eta bigarren hezkuntzako irakasleen kidegorakoa berriz ekainaren 23ean. Era honetan, pertsona bat, ala nahi bazuen, 2 kidegoetan aurkeztu zitekeen. Así, la primera fase del proceso selectivo tiene por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta, y consiste en 2 partes que se valoran conjuntamente. La primera, desarrollo por escrito de un tema elegido por sorteo. La segunda, prueba de carácter práctico que permite comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica suficiente a la especialidad que opten, así como el dominio de las habilidades técnicas y la competencia docente necesaria correspondientes a la especialidad para impartirla en un grupo u aula. En las especialidades de formación profesional, esta prueba podía consistir en la realización de pruebas prácticas, simulaciones, resolución de ejercicios, planteamientos didácticos, retos y proyectos, o supuestos relacionados con los ámbitos recogidos en el currículum correspondiente. Quienes superaran esta fase, de carácter eliminatorio, pasarían a la segunda fase del proceso selectivo, que tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia, y que consiste en la defensa oral de una programación didáctica previamente presentada y la exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica. En el caso de la programación didáctica, que los y las aspirantes debieran entregar previamente, hacía referencia a una materia o un módulo relacionados con la especialidad por la que se participaba, o en caso de utilizarse planteamientos metodológicos que así lo que requirieran, de varias materias o módulos entre los que se incluía el relacionado con la especialidad por la que se participaba. Los y las aspirantes debieron entregar esta programación didáctica durante el plazo que se abrió el mes de mayo. Quienes superaran el proceso pasarían a la fase de prácticas, de una duración de un curso escolar, y quienes la superaran serán nombrados funcionarios y funcionarias de carrera. Antes de entrar en detalle de datos, quisiera hacer mención a una serie de novedades que se han introducido en la presente convocatoria a efectos de mejorarla. Así, por ejemplo, los procesos de formación de los presidentes y presidentas de los tribunales y el nombramiento de 4 coordinadores con funciones de apoyo a los órganos de selección. Por otra parte, y como novedad directamente relacionada con las pruebas, hemos de mencionar los criterios de evaluación que se especifican en la propia orden de la convocatoria.
Orain bai, proben garapenaren datu esanguratsuak zehaztera pasatuko naiz. Dakizuenez, 34 izan dira 2018ko ekitaldi honetan deitutako espezialitateak aipatutako 2 irakasle kidegoetan. Proben garapenerako 79 epaimahai eratu dira. 355 kide guztira. Hezkuntza ikuskariak eta funtzionario karrera dunak denak ere. Lehenik aipatu dudan datua onartutako eskaerarena da 3.726 izan ziren onartuak. Behin hizkuntza eskakizuna egiaztatu eta programazio didaktikoa aurkeztu ondoren. Alabaina, hoietatik guztietatik bakarrik 3.304 hartu zuten parte bekeko probetan. Beraz, 1.511 lanpostu zeuden 3.304 izan gairentzat. Hau da, 2,2 izan gai lanpostuko. Proben azken emaitzak erakusten dutenez, 1.511 lanpostuetatik 1.106 esleitu dira. Eta beraz, 405 geratu dira utzik. Hau da, 26,8 geratu dira eman gabe. Bestela esan da, beken aurkeztu ziren 3tik bat izan da hautatua. Datu konparatibo gisa, esango dizuet 2016 urtean, beken aurkeztu ziren 6tik bat izan zela hautatua. Urte horretarako lan eskaintza publikoan 2.952 izan gai aurkeztu ziren 577 lanposturako, hau da, 5,1 izan gai lanpostuko. Ondorioz, 2018ko lan eskaintza publikoren garapenean eta emaitzen inguruan zera adierazten dut. 2018ko lan eskaintza publikoa normaltasun osoz garatu da. Gorabehera aipagarririk gabe, neurri honetako konkurrentzia prozesu jendetsu eta konplexu batean ohikoak direnetatik aparte. Esleitu gabe geratu den lanpostu kopurua handia izan da, zehazki 26,8koa. Parte hartzaileen kopurua, hau da, probetara aurkeztu diren izan gaien kopurua, ohiko baino baxuagoa izan da eskainitako lanpostuen kopurua kontuan izan da. 3.304 izan gai 1.511 lanposturako. Eta gai ez gaien ratioak ohikoak izan dira. Epaimahaien koordinatzaileen txostenak jasotzen dituen hitzetan esatearren, gai ez gaien maila portzentuala aurreko ekitaldikoen oso antzerako izan da. Beraz, el primer dato que llama la atención es el número de participantes inusualmente reducido en relación al número de plazas ofertadas, que conlleva a su vez que el número de plazas que se han quedado sin adjudicar ha sido elevado. Y estos son los datos que nos han llamado la atención y que deben hacernos reflexionar. Eskerrik asko, Uriarte.